Kynsan Ngut ki Shipai Pakistan kilakelon yap hene kamit ha Helmand Province jangka Afghanistan habaka Taliban kala Hiarthma Kynsan ye ki Shipai Pakistan hajan Duran line kebadan ha Barampur district layathu Umolawi Muhammad Kazim Rias unang aiktien jangka sorkar Bashipur ha Helmand Province syakinong thok kubur. Kani kajing Hiarthma Kynsan jangka Taliban kade kajing penpai kela ya kajing terbom Banasun jangka Pakistan sya uput jangka Afghanistan kabakan thupru ia kanong ba Kabul haka kendai terik mentau benai. Umolawi ulay thuru ba kibor Shipai ke Afghanistan kila kini ia kilai teli ki jakasa Shipai jangka Pakistan hakani ka jing Hiarthma bat kila yo ban kurup ru ia ki Hiarthma. Allahu Akbar, Allah. Mau disabur. Allahu Akbar, Allah. Oh, sah. Sige.